I pozdrav svima ljudi, ovdje je Čefi i kao što vidite snimam Brawl Stars, ne Clash Royale. Nisam više Omega Clash nego Čefi. Promijenio mi kanala, snimat ću od sada Brawl Stars. Najviše, ne znam da li ću još da snimam nešto drugo. I kao prvi klip igrat ćemo samo nekoliko puta. Htio sam samo da kažem da ću ponovno da krenem da snimam. I to je to, ajmo malo da igramo sa Leona, ako sam dobio u Big Box. I baš imam sreću da osvajam ovih brawlera, nisam igrao i Dvelje Kuković kad je izašao na Global Launch. Čuo sam još kad sam igrao Clash Royale da izlazi ova igrica, ali ne živim u Kanadu i nisam planirao da skinem jer nije me zanimalo i sad izašao Global Launch i skinuo sam je kao i svi ostali moji drugari. I ajmo da igramo malo, da osvojimo bar Brawl Box, možda dobijemo nešto, nisam dobio odavno od ovoga ništa. Ajmo da igramo. I dosta se nerviram i ovdje, kao i u Clash Royale. Tako da vidimo da li će mi nešto sada, ali ćemo pobedimo ili nećemo. Ne vjerujem da ćemo pobedimo jer nemam te sreće kao. Šta hoće ovaj? Ajde dođi, ajde. Sisić, dođi Sisiću jedan. Ole. Ali on ima veliki range. Tako da mogu da silujem sve iz daljine. Opa. Kao ovog. Vidite i sami. Svači... Nažalost nisam mogao. Lele, bit će ovo teško. Sa sve strane me gađaju. I... O, tera, no. Begafte odavde, bez se healujem ja lepo. Ako niste znali, ability, to je super od Leona je da postane nevidljiv, ali ako dođe blizu nekih neprijatelja, vidjet će ga. I vidjela me kako ovo. Ne znam ja. To je to. Ovo je glup. Ali šta da mu radim? Vidi ga ovaj. Dođi vam. Još 3 njih. Imam šanse da pobedim, iskreno. Vidim ja ovdje. Dobro, to je to. Pa. Vidim ja dole ovdje. Dok se ovi rokaju. Opa. Surprise, motherfucker! To je to, pobjeda. Idemo lagano. Prvi sam... I to je to, tamo sam prešao nivo. Osvojit ću gold, valjda? Gold? Jeste gold. I koliko mi fali još ovdje? To je to, tačno za jedan. Onda kolektujemo ovo, koliko? 50 gold. Nije loše, Brawl Box sljedeće. Ne znam da li ću dobiti nešto ovdje. 17 coinsa. Brock Power Points. I nema ništa. Izvinite. El Primo. Najumljeniji mi je Leon, da ti je mnogo dobar. I isto je i Penny dobra. Mnogo mi sviđa što kad puca da se raspršte oni novčići i onda pogađaju druge. Daryl. Nije nešto kosa, ne sviđa mi se. Tako da dobio sam iz Big Boxa ovoj Leon i mnogo mi se sviđa. On je jedan od skorijih što je izašao koliko sam je čuo. I mnogo je dobar. Za sve, osim za futbol, gol, nemam pojma nijak kako se zove. Zaboravio sam i imam sve super rare. Ne, fali mi jedan ovaj rare. A to je ovaj kako se zove, Barley. Nema veze, ajde ljudi igramo još jednom da unapredim Leona. Nadam se da pobedim i ovu, ali nema pojma. Čisto sumnjam jer retko kad pobeđujem. Inače mi koči internet, jeli me iz buša ubiju. Ali vidjet ćemo sad. Da, ovaj možda prođe. Nerviruje me njen ult, ali... navikao sam na lol, bati, šta da radim. Super, idem kod nje, jer što da ne. Thank you. Next.
I da li sam umro? Umro sam, brate, ma ne da li sam umro, da li sam 9. Jer, to je to. Ništa, pokušam još jednom, ako ne... taman još jednom da predim i level ili ona. Da ih rank upujem, da dobijem još više ove star poene. Tako se zove, valjda, ne znam. Nisam siguran. Idemo. Vidim. Okej. Easy. To je to. Idemo. Idemo bre. Idemo! Ubi sve bre. Kako me usralo, brate. Tako te volim bre. Paj sad. To je to bre. Reši ga, opa, vidi ga. Vidi. Dođi on. Lagano ljudi bre. Mislim da je ovdje. To je. Nije tu. Još bolje, brate. Da li je... Čekaj, skupim malo. Da se iskupi malo ovaj smoke. Ne znam ja kako se zove, ne znam ja. Ali nadam se ću pobediti. Ima za 20 health više od mene. Poslije ću nevidljiv. Da izjebim. お前はもう死んでいる。何？ To je to, perfektno. Najviše sam ih ubio, 6 njih i više. Dosta sreći sam imao ovdje. To je to, rank up. Idemo, lagano. To ne znam da li još da igram, gdje sam u formi. Ajde game grab ću da osvojim ovaj star token, to je to. Ne verujem, game grab ne volim da igram toliko, jer... Ne ide mi baš toliko, sviđa mi se, jer... Lagano tu bio i... Nije moja igra, više volim solo showdown. Ali igram i dalje. What the fuck? To je to. Skrenem ovdje. Idemo, to je to. Reši ga bre! Koliko je dobro ovaj Leon, ja ne vjerujem. Znači ekstra je. Ima veliki damage, veliki range i super jebac. Healoj se, to je to. Treba nam. Još jedan mop. Fuck. Ne, shit. Fuck. Vidi ga, el primo. Jer si ga primo. Jer ćeš da ga primiš. Primi ga. Fuck. No, koliko mu stalo, 137. Fuck. Ej, jebi ga, šta da mu radim? Mesu tozil, bate. Dobro, 140. Ništa završit ću ovo epizod ovdje. To je to, moj prvi video na Brawl Stars. Ne znam kako da završim. Vidimo se svima ljudi sutra, nadam se. Sutra, prekosutra, ne znam. Vidimo se.